أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسلامي كانت به وزير دكتور محمد شاهين علي سعيد، مسجد السلطان محمد أكرفان आजम के इस इमाम आदि मिस्कित का बह कौमी मजलिस के रईस शेख मोहम्मद लतीफ़, स्टेट मिनिस्टरों, डेप्यूटी मिनिस्टरों, वडेंतिबे एम इज्जतरी दुरागातुं मिरेग जासा बल्लम आदि आडोसम गेंदवा एम हुन्ना अख्तुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आदे एम फ्रतमस मिरेग इह्या फोरम हुरिया बेफ्रोना मरहबा दन्नवा. आदे मिरेगे हिया फोरम कीर्त कुरानुगे मोरिति आयतकुं फट्वा देवी अल हाफिज सुलाइम मोहम्मद लतीफ़. आदे सुलाइम मोहम्मद लतीफ़ हाफिज आलन दन्नवनी लियमुगा कुशकुं एकमट का माफंगदे. आदे तारफ के बे आलन कुरिय मिगंदने आलन अब्दुल अजीज इस्माइल मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल. आदे अळुन में मिहार वेद कुरम मिदनी बरकत तेरे रमलाम महोगे दुवस्ता मेरे की रमलाम महोगे फाहुदिया फेशेरे. आद रमलाम मस फेशिगें आयरो अळुन में ना फाहगवी मालेगवेस आदि राज्यगवेस एकी कंकलतोगे मिस्किता फुरी बारव तोज्जेगंदिया मंजर अळुन मेंगे लबते अहुन्ना उख्तुं नमाद देवी समालकं वरबड़ फेनिगंदिया एहन नमस हिताम कुरंजे एक्कमकी मिहारु मिस्कित्ता वरबड़ लुइवमुंदाकं मिदन्नवि बारु बडुं मिहारुस लुइवाम फेशिकं एहन नमस रमलान महुगे एम्मे बरकायतरी रेकमवा लैलतुल क़द्रिले रेवस ಫಹುದಿಹಾಗೆ ಒಣಹರಿ ರೇತೌಗೆ ತೆರೆನ್ ರೇಗ್ಗ ಹಿಮನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಎಹೆಂಕಮುಂ
mi barakayattari adi ramlan mahuge fahu wagutqolu alun menna kurimati lamun annairu mikan heenaruwagan diyumaki ei hama hitama kuran jehe kame ramlan mas alun menna mi furi hama darustake demum mi dani ad ekan fene namada devwa ahmiyatuge sababun ehen namaves namadaki hama ekani ramlan mahuga alun men ada kuran jehe kame nun abadues muslimun emme iskan deyen jehe ekkame gotuga miyoti fardu fas namadaki deenuge tambukama baati ade mirege mawdo miyoti hama ekama warabboda gulifa ade mirege mawdo aki namaduge maekkan mi mawdoa mire insaf ko devwani masjid sultan muhammad qurfan azamge is imam sheikh muhammad latif ade miha hisabun alon mi mirege mawdo insaf ko devuma waran adabar kama danawalani sheikh muhammad latif بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فرض الصلوات الخمس بأجر 50 صلاة، والصلاة والسلام على القائل: والصلاة والسلام على القائل: جعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول منك إزايتري منشتر إسلامي كانت تتكا به وزير أقول لك أخ دكتور محمد شهيم علي سعيد من منشتري ستيت منشترون ديبيوتي منشترون إزايتري حاضرين داريورون دراغاتون مي فورم بلومون أدي أدوسومون جندوا إمها لوبيتي أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شك فسني الله سبحانه وتعالى وني نماد ما يكرواف مي موضوع ميكهلا وغوت كوليغا انصاف كرمكي وانكم كما نودكين ميسابا غيرس دبيفلوك ويدالو جيكم اس ديغونو كورتشي كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم نمادو فرض كرو متكا اكليك فاناگن معراج كرونو حيوان أودوغ ماتين سدرة المنتهى الله سبحانه وتعالى هن إفس فرضك خلافة مي فرض الله رسوله حوال كربي إفس مدوريك نولا مي ألوكموغ ماكموغ واهكا كيريت قرآنوغ etang ayatga bayan kurawwa fawani adi hama ehemme kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis bas fultakum wes mikam wara saaf kon ege al-imam bukhari al-imam muslim riwa kurevi hadisega annani fa awha Allah ilayya ma awha الله سبحانه وتعالى تمان كليك فانا وحي كرفي كمه وحي كرفي ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة تمان كليك فانا مچا كم دوهك فانساس نماد فرتما فرض كرفي
فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام غاريت تمن كليك فان فابا ودا غتمو هوانا أودوغ موسى فان بدلوم موسى فان ودالوي ما فرض ربك على أمتك كليك فان أمتك مچ كليك فان وريرس كلانge فرض كروي كون كمتوي قلت 50 صلاة تمن كليك فان دنوا فيما فانساس نماده قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف محمد صلى الله عليه وسلم كليك فان ويرس كلام حضرة امبري داشة قص فانساس نمادو مادو كدفما ادي دنواش لو يكدف واحد دنواش قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة تمنى ميغوتا الله سبحانه وتعالى حضرة قص لويكو ديفما دنوم جندويمة أدي أمبري وداغن نوائرة موسى عليه السلام ودالوه كيها ورن هجي لويبي ميغوتا قص فس نماذا وندين تمن كديك فان الله سبحانه وتعالى مي فانساس نماذا لويكو ديفما دنوم جندويمة أم فهم الله سبحانه وتعالى انجوية وحي كوربي محمد صلى الله عليه وسلم اي فس نماذا هم كشورم بس كم ريكا دوال كرنغوي كم نماذا ديه نماذا سوابه فذلك ايغتون اي 50 صلاة فانساس نماذا درمي فانساس نماذا درمي قالون ميكورا فس نماذا نيكا مسنا كيها ماتيريتو كيها سوابك درميتو الله سبحانه وتعالى مفس نماذا مدفني علمرين ودال واغوتوغا علمرين إجماع ويكممي فرض فس نماذا فرض كوربوني معراج غريغا إسراء معراج غريغا نماذا كوريغا وسوي أمتوغا نماذا فرض فس نماذا مفدا غوتك فرض كوربي الله سبحانه وتعالى إسراء معراج غريغا لوبتي أخونا أختون فرض فس نماذا كي دينو تامبو ايچه مچ دين بناوگم وا ألو كمي الله نبي صلى الله عليه وسلم اكم مهم كم بيان كروم حديث كرواني رأس الأمر الإسلام مدينو بولكي إسلام كمي كيامن تركمي الله نبي صلى الله عليه وسلم ادين كاغم وداغن ودينوge بولكي اسلام كم معنی کی کیمن ترکن ادا کروں الله سبحانه وتعالى اکوان اکلانگ بولما کیمن گتو اکلانگ شریعت تبعو وعموده الصلاة ادي ايگه تنبكي نماذي اما ٹینٹ الگون من جہائرگا ایگے میدوگا ان تنبو نتیجام ایگے واتکا ہر قرآن کڑتکا اچھی ہوٹس کلکن جہین اما نماز قائم وانی نماز کوگن دین قائم وانی ضعیف حدیث قادی الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن تركها فقد هدم الدين نماز قائم كفي ميها انا دين قائم كفي الصلاة عماد الدين نماذك دين كتبه اما نماذ قائم كفي ميها دين قائم كفي ادي نماذ على في ميها دين مغرى لا في نكم وسنا بلوا مي الغون من وسنا لنجه كم مي اكفندو الغون من ودا هنرنجه كم انو نماذ مي إسلام دين إم فرطة مركونا كي ألغون من إم بس دارنا قطعا شهادة كدكلمة شهادة كدكلمة هيتو قاعدين قبول كو دلون كيا ألغون من إياه قطع عمل نكرا هيندو ألغون من إمام يبقى كنوان إما شهادة كدكلمة فهوغا دين إم ورغو دركونا كي نماذ ركون
الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربني بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ديونا مينني نماذ ركن إسلام دين هيك ما بنا وين فس ركن أدي ماين ألوكم جوتوكا ألوكم من كرا ماين ألوكم كي نماذ كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم دنون أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها نماذ إيه وقتك كرمه ماين ألوكم كي كباتو الله رسوله حديث كربي نماذ إيه وقتك كرمه نماذ كي لو بيت أخونا أختون إنسان آيا إناغ ويرس كلانجا دمت قلنا ورقو دا قلون كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس فلق هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إنسانا نوتا الله ألو إنسانا إناغ ويرس كلانجا كتم وقتكي إنا سجدا قلنا وقت إيه نمادوغا إما ميور بودان الله سبحانه وتعالى كتم وين إفس ألقم نوانان أدي قيام الدهوغا فرطما حساب كتاب كرويني وس نمادا مدوغا نمادوغا كانت رنغل وجه نما دين هوري هاكم رنغل وده إيك مچا مي بناواني أدي نمادوغا كانت غوس وجه نما فوريها من وجه نما yang ihmal wajje nama den hori kantatta halak wagendan fasad wagendan Abu Huraira radiyallahu anhu garihin riwayat wa hadith ga annani Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al-qurwa kama inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu hama kashawaru qiyamah dohoga insana furatama hisab kitab kurawani ena ga amal go terein namada meduga فإن صلحت فهي نماذج كانت رنغل وجنما فقد أفلح وأنجح فأميهك فلاح كامياب لبجه فهم كشورم أميهك فلاح كامياب لبجه وإن فسدت فقد خاب وخسر أدي إغوس وجنما إبهي نماذج كانت رنغل وجنما فساد وجنما هم نكوفينما نوت عرافينما فقد خاب وخسر اين هم كشورم سين بينوي مقصد حاصل النوي ادي اين قلني ميهك وجه لو بيت اخونا اختو نماذكي اسلام كما كافر كان فاها قد ان نماذ قائم كرمكي ايمان كان ميها كباغا هرم أدي نمادو إلومكي كافر كما حد فنلا ديو نماد نقرأ ميهك دين أدي نمادو علافي ميهك إسلام دين إفس من ورد اللي بيجن نوع قال عليه الصلاة والسلام كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صح حديث جميعنا نيجتو تمنى منا أميهنا دمدغوا فرقكي نوت عهدكي إمكي نمادو على في ميهكو هم كشورم بس كافر وجه أدي هين حديث بس فلقا عادي الإمام مسلم رواكو في حديث بس فلقا عادي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة على كافر كما شركا دمدغواني فرقكي نماد علومي لو بيتي أخونا أختون نماذا مدو الله النبي صلى الله عليه وسلم أمة ورفس إرشاد دفا فاوي إكليك فانو فاو حياة بلغا إكليك فانو سوروغي ودايق النبي آلاس كم فلغا أولوفي رغا إكليك فانو أدو فلو رنغلا بير نوي نما إس إيوغو توغيس فيدال واني كيكي أمة إرشاد دفاني
الصلاة وما ملكت أيمانكم تيبامي هن نمادا مدو فروات رواهر تيبامي هن نمادا مدو فروات رواشه التيبامي هن كناي ملكوي بهي ألونا مدو هيوكم هتاش نكم وسنا بلوا إم فهو وصيتك مي الله نبيا أمتك كرب إم فهو وصيتك تريه من كم نماذا ركاتيرو نماذا ركاتيرو مكي نماذا ما يكون هتو هم إكمن نوتو كيرت ما نبيا صلى الله عليه وسلم أقول من نماذا كرما مد إرشاد دفوا إرجع إكليك فانو عمل فلون نمونا نوتو دكبي هم آلاس كم فلوغا أولوفي رجع إبهي إكليك فانو سوارو جباداي إني آلاس كم فلوغا أولوفي رجع إكليك فان أمر كربي مروا أبا بكر فليصلي بالناس إكليك فان مولي حياة بلوغوس إكليك فان إمام نماذ كود في إكليك فان هنبي جماعة الجوجيام إكليك فان نوم بيفلوك نماذ كوشن ندبا مسلمون نمايس آلاس كم فلو بدوغي أمر كربي أبو كرفان ميستكون نماذ كود دفما كمس ورقة لوي كم إكليك فان اللي بدأ كتيما إكليك فان نماذ النكمة بدأ كتي عباس كفانا علي بن أبي طالب دبيه كلونجي مدوغ هون نواجه دبيه كلونجي هيجا روايتك عادة إكليك فانك فامبلو بيمتين نوس أفلي بيمتيك كيتم نكم يسنابل إيفرون بس دبيه فلونج هيجا عباس بن عبد المطلب علي بن أبي طالب دبيه فلونج هيجا نكم يسنابل مسكت النكمة بعد نماذج جماعة إكليك فانو إرشاد دبيه كينو إكليك فانو عمل فلون بس نمونا دكبي أمتا إم فهو قطوك بس نكون نبي إير أبو بكر فان هون نبي نماذ كود دفن إكان إنك بداعة تيما أبو بكر فان فسكيه بداعة كيت ما نبي صلى الله عليه وسلم بداعة كليك فان إشين ده بداعة نماذ كود دفي أبو بكر فان كاريجا هون نبي أبو بكر فان كلن هون نبي دنتي بأصحاب بيكلمس كل أبو بكر فان اقتداء بداعة كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم أدي مؤمن تكون أصحاب بيكلون اقتدابي أبو بكر فان كنا ماذا ما مهري الله نبي صلى الله عليه وسلم من ماذا مدوغا أهمية كان دفع ورو لو بيتي أخونا أختون نماذا ركاتي رمكي تماغ الدين ركاتي القرآن كمي أدي نماذا على ميها دننجي نوتا ألغون من أميها كا مدو ويسننجه نماذا مدو فروا كودا كورا ميها إنا حوالوا دنهن فري كنتتك ما فروا كودا قرآن مي ألغون ويسننجه كمي كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسولك آده من حافظ عليها كانت له نورا نماذا ركات روا ميها نور فاني إناغي كفلو غبس ಏನಾಗೆ ಮೂನು ಗವೆಸ್ ಏನಾಗೆ ಹಿತು ಗವೆಸ್ ಏನ ಮಹ್ಶರ್ ಬೀಮ್ ಗವಾಹಿರ್ವೆಸ್ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತಿರಿವ ಮೀಹ ನೂರೆವ್ವಾನೆ ವ ಬುರ್ಹಾನನ್ ಅದಿ ಹೆಕ್ಕೆನ್ ಹುಜ್ಜತೆವ್ವಾನೆ ವ ನಜಾತನ್ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮದ್ದೋ ಏನ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮೆವ್ವಾನೆ ಸಲಾಮೆವ್ವಾನೆ ವಮನ್ ಲಂ ಯುಹಾಫಿದ್ ಅಲೈಹಾ ಅದಿ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತಿರಿನುವ ಮೀಹ ಲಂ ತಕುನ್ ಲಹು ನೂರಾ ಎಮೀಹ ಕನ್ ನೂರೆವ್ವೆಸ್ ನೋನ್ನಾನೆ إفس عليك من هنان ولا برهانا ولا نجاة أدي إفس هكين أدي أنا نجاة مفسنك وإنه يوم القيامة مع قارون أدي هم كشارون إميها واني قيامة الدهوغا قارون إيكوغا وفرعون وهامان وأبي بن خلف أدي فرعون هامان أبي بن خلف ميميهن إيكوغا نكام وسنا بلوا لو بيتاخون دنيا دون إم نباه بدت جبار فرعون أمي هيجي veerikan salaamik kuramegen veerikan baaruk veri kuramegen masekke kormu gadiyai ehema ilmeringi terehim bay befulum vidalwe namadu verikama hore nagala miha emiha ko wani firona ekugay
එමිහෙගේ මකාමා මන්සබා හුරගෙන් නමාදු නගාලා මීහා වාණි කාකායකු හාමානායකුවේ ඒ වසීර එම ඉස් වසීර විය එම එනක මන්සබ් දිෆා කුරුමුග එන ඔළුනි අදි එමිහෙගේ මුදාගඬ රක්කා කුරන් උලේ මීහා උලේ නමාදු නගාලි මීහා එක නමාදු එලි ෆරවා කොට කුරි එමිහෙක වාණි කාරුනායකුගේ අදි එමිහෙගේ වියෆාරියා මිකංකමුගා උලගෙන් ගොස් එමිහෙගේ නමාදා මෙදු ෆරවා කුඩ කුරා මීහා නමාදු අලා මීහා එමිහෙක වාණි උබයි ඉබ්නු ඛලෆායකුගේ එක විස්නා බල්ලා ලොබිත අඛුන් ලොබිත උඛ්තුන් ඉන්සාන රබ්බුල් ආලමීන් ගේ හදරතක හුට්ටි හුන්නන් ජේ දෙ මකාමෙක් ආදේ දෙ මකාමෙක් හුට්ටේ ඒ දුනියමතීග එත්තනෙක්ග අදි ආඛරතු එත්තනෙක්ග දෙ මකාමෙන් මිවනි ෆුරතම මකාමුක කාමියා බජ්ජියා දෙවන මකාම කාමියා බවානේ ෆුරතම මකාමකී නමාදුක මි හුට්ටි හුන්න හුරු එම නමාදු ත රංගල වජ්ජා කුරීග දෙන්නේ හදීස් ගොයි ගොත නමාදු ඒ මකාමු ගා රංගල මීහා හුරෙජ්ජ නම ඒග හග්ගු රංගලන් අදා කොෆි නම මාදමා කියාමෙත් දොහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දර්බාරුග හුන්න දුවහු එමිහා අමාන්කන් ලිබිගින්දාන එමිහා කාමියාබ වාන ලොබේති අඛුනා උඛ්තුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මෙ ෆුරතම ෆරළු කරවි කමකි මි නමාදු ෆරළු තක්තරෙන් එම්මෙ ෆුරතම ෆරළු කරවි නමාදු එයි නුබුවතුගේ දිහා ආහාර ෆහුග නුබුවතුගේ දිහා ආහාර ෆහුග මි ෆරළුගෙන් අයි කෑ ගඬක හිජර කුරුමුගේ 12 හරෙන් හා දවස් කුරින් හිජර කුරෙවුමුගේ 12 හරෙන් හා දවස් කුරින් අදි මි අල්ගොන් මං ගිතරෙන් එම්මෙ ෆහුන් මිස්තකුම් මියන් අමල් කුරුන් දූ කොල්ලාන එච්චකිස් නමාදු එම්මෙ ෆරතම් ෆර්දු කුරෙවුනීස් නමාදු අදි එම්මෙ ෆහුන් අල්ගොන් මං ගිතරෙන් ෆර්දු කන්තත්ත නුවත ඉස්ලාම් දීනික හුකුම් තක්තරෙන් අල්ගොන් මං අතුන් බීවෙගෙන් දාන නුවත අල්ගොන් මං දූ කොල් අමල් දූ කොල්ලානීස් නමාදු එම්මෙ ෆහා හම එව සොන්නාන එච්චකියි كيرتما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة من حديثك الإمام أحمد أدي إنوم بيكل مسري كروا فا أدي الألباني رحمه الله من صحيح حديث كما بدال بحديثه ಮಾನೈಕಿ ಹಮ ಕಶೋರಂ ವಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹುಕುಮ್ತ ಫರುಲ್ತ ಅಮುರ್ಫುಲ್ತ ಲಾಮಿಫಾವ ಬೊಳುತಕ್ಕೆ ಫದೈನ್ನೇವಾಣಿ ಬೊಳಕ ಫಹು ಬೊಳೆದ್ದಾಣೆ ಆಕೆ ಹುಕುಮಕ ಫಹು ಹುಕುಮೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆಂದಾಣೆ ಮೀಹು ಅಮಲ್ ಕುರು ದೂಕೊಲ್ಲಾಣೆ ಎಕ್ಕಮ ದಿಯಾಮ ಅನೆಕ್ಕಮಗೆ ಮೀಹು ಹಿಫಾಣೆ ಏಕೊತ ಗೊಸ್ ತರ್ತೀಬು ಕಮ ಕಫಾಹು ಕಮೆ ಮೀಹುಂ ದೂಕೊಲ್ಲಮುನ್ ದಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದೂಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಇಕಲಾಂಗ ಶರಿಯತಂ ಹುಕುಂ ಕುರುಮೆ ಇಕಲಾಂಗ ಶರಿಯತಂ ಹುಕುಂ ಕುರುಮೆ ಫೈಸಲಾ ಕುರು ಅದುಲ್ ವರಿಕ ಮಾಯಕೀಗ ಇನ್ಸಾಫ ಫೈಸಲಾ ಕುರು ನಿಯಾ ಕುರು ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದೂಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಕಮೆ ಹದೀಸ್ ಕುರ ವಾಫಿಯತಿ وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة أدي أم فهكمك ميستكون دوكلاني نماذج أما لو بيتاخون مسلم ميهاك الدين سيدا بقى الندان أدي أميهاك عملت صالح عملتك كنوان أدي أميهاك سلوك وسرنجل كنوان رنجل النوان مي نماد فريهما قائم كف مدانته نمادك شكني الله سبحانه وتعالى دك لوبوا ميهونج لولوج فينيكا ألوتينج بستان خشوع تروا ميهونج لذت ميامدوا سمال وانجه إما مسلمك وجيام وربنا وسننج بجه من أمادا مدو من فرلا مدوكا خشوع تركما أيكوا مدما تركما أيكوا
madu molikama ekuga biruwatiuge wa halu mi namadu ada kureto balan jehe ikam visna ballawa alguna namadan anna irugas kirtuma nabiyya sallallahu alaihi wasallam alguna men irshad mi devani alaykum bis sakinati wal waqar fama adraktum fasallu wama fatakum fatimmu tebami hung macca lazim wani namadan anna iruga madma tirikama ekigawme duwamu naannare ekive hen hadis bas fulag gade tebami kore mihek namadan anna re hunne namaduge ema namadu galkan gosko ginnuman e namada makkon hitum gotun namada anna mihaves yamedu samahalu wanche telamun folemun no annanje e namadun libnu min ware kurashe imama ekiga nolibe dia ecce imam ya salam dinima tedwe furihama kurashe namaduge mi alokamaki evves ozurwariyaka bes maafu waachinu emihaga hama he hure buddhi salamatun hure jimihaka vejjiyam ei balimihekkamuga wiis ei daturweriekkamuga wiis ei biruweri halatigga hangurama fada biruwati halatigga hure mihekkamuga wiis emiha kiben nettigin nutan e fardu kendigin nudan ada kuranchene komme duhega fasfahar mi takrar wani fasfahar kirit wanta Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga fasdolas di ayatiga fasdolas hayfaharu namadu as-salat mi lafz kenna wafawe mi kamuge makkan dalil kodde kam takrar qurwa ekamuge wahaka algonno bayan kodde wani الله سبحانه وتعالى وحي كرفا فاوي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تيبامه نماتك الركات رواشة أدي مدنا ماذا كي عصر نماذ كمغا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قاريهن رواية بجنبه أدي كيرت القرآن ورق جنة تانغا أسبه أقم الصلاة وأقيموا الصلاة بين المر مدال أقم الصلاة أسواني فصفهروي فص نماذ عددا أقيم الصلاة آسوي بار فهرا فسفهرا إكولي ما ستار فهري إهم بما فرلو كتر ركوين غنني ستار إذن بين المرين جنة واها كتنجتو هما هم كيرت وانت الله سبحانه وتعالى هوريها نبينا رسولنا متجوز نماذ فرلو كرفي الله وحي كرفني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أتي مرة سكالانج إبراهيم كفانا إسحاق كفانا يعقوب كفانا نمونا وري بيكلم كم قال لفيمه كون كمجا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إكو أنت كما جوالا إكلانج كيما قتما جوالا ميستكون هوري نمونا وري بيكي إمام بربايك وأوحينا إليهم فعل الخيرات أتي مرس كلام أميهن وحيك وربيمة هي كنت تكرمة وإقام الصلاة أدي نماذ قائم كرمة وإيتاء الزكاة دينما إبراهيم عليه السلام دعاء كرباني إكليك فانو دريفس كولوس نماذ قائم كرابيكم لفما الله وحيك ربني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي e algo verras kalako miala ga darifas kol namad qaim quraba ikam galabante Ismail alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ta'rif ga bas wahi quraba angawani wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya أدي إكليك فانا أهل ورينا المرين بدالوي أهل ورينا قوم جميعنا إكليك فانا أمور كرفا كم قابية نماذ قائم كرما الزكاة دينما أدي إكليك فانا إكليك فانا ورس كلانج حضرتك إكلانج روحي
wadigen wa bekalekkamuga Musa alayhi salam ameduga angawani innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri ham kashwarum timaras kalange Allah way la ilaha illa ana timaras kalange fiwa hagwagen alukam webe ehen evves ilaha kunwe fa'buduni fahe hama ekani timaras kalange tiba alukan kora hutte wa aqimis salata li dhikri timaras kalange handuma kurmattaka kadek fan namaz qaim kurawash Isa fana meduga wahi kurawani waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya atiman kadek fan wi kommatan gwas barakat teri mi hekkamuga Allah timan levve wa awsani adi timan kadek fana wasiyya kurawiye bis salati namaz qaim kurma waz zakati az zakat dekuma ما دمت حيا تمن كاليكفان دنيا هريد وحكم محمد صلى الله عليه وسلم الله وحي قرني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كاليكفان أدي كاليكفانو أهل ورنا قوم ميهن نمادا مدو نماد كرما أمر كرباش واصطبر عليها أدي إكم غمتيغا كليك فان كتري وداغي هنواري نماد كم نماد أدي فسنم فانساس نماد فس نماد مادو ويس غوايدم فس نماد كرم وس أي كتري وانجه كمين إهم بيم الله سبحانه وتعالى متاغا إرشاد مدبني واصطبر عليها أدي إكم غمتيغا كتري وداغي نواش لا نسألك رزقا timan raskalange eves farataka rizq dinumak kalek fan kibekun timan kalek fan edi wadi nugannawame nahnu narzuquka rizq devani timan raskalange kalek fan bes wal aqibatu lit taqwa hew nimum wani taqwa warina foni natija wani lobeti akhunna akhtum amali gotun iman kan dakwa de emme bod alamataki namat Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بامي هنكي غيبا إمام بامي هن أدي نماذ قائم قرامي هن أيتي من اسكالا كلانج إبامي هن دب تكتين هيدا قرامي هن كم اسنا بالله وكيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم كحديث بس في إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان تبامي هنا ميهكم مسكتان أسقص وانيكو فنجيام مسكت الدني نماذ الدني نماذ فابا غنني بيجا ميها مدو هكيوار إيمان كم قهل وريك كمان إما عملي قطون إيمان كان دكوا ده إم بود علامتك نماذ قائم كرو الله سبحانه وتعالى ألغن كرقل لانا إنجي تميارس غادي بيلمو ميداني باين آيتان ألغنو كرقل لانا إن شاء الله هم وقتك غنوة هم مقامك غمي واخد دكاني توبة سورة آيتان أشار من آيتان ألغنو جهلانا الله وحيكرون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هم كشورون نوتا مسكتن عمارة كرا كان كشوري مسكتن عمارة كرون أي بينون تريكم ألغون من أنا قلت ألغون من بنا قلت مسكتن هذا إكان تكرون إكام إيفر مهم عمارة تنجب عمارة كي كبا عمارة كرا كان كشوري من آمن بالله الله إيمان واليوم الآخر أدي قيامة دون إيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة نماذ قائم كو زكاة دكامين أي حقيقي مسكتن حقيقة تقا عمارة كرا مهنا كي أي إما مهم عمارة كي أي مسكت فالو في الوانجين سكار ألقان كورانجين أي حقيقي عمارة كرمك مسكتن نماذ نكرا مهوس مسكين إبهلا إيه تو كم حقيقة تقا مسكتن عمارة كرا مهنا كي نما تكرر كاتر وامي
الله سبحانه وتعالى إمام قيام الدون إمام يفهم نماز قائمكم زكاة الدين ولم يخشى إلا الله منو بيهم فراتكم بيرنو غني فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أمي هناكي هداية اللي بيجين وامي هنا أمي هناكي هداية اللي بيجين وامي هنا لو بيتي أخونا أختم ألغون من أبد بس أدوها حديث بس فلمي ألغون من ما ينفعنا الله نبي صلى الله عليه وسلم إرشاد دفاه ميواني مروا أولادكم بالصلاة ل7 وهم أبناء 7 سنين إهن روايتك واضربوهم عليها وهم أبناء 10 تيباميهم درينا النماذا مدوغا هين هارون ekudin hang harwi ma amur kurash ege kurigas wahake ki gendam vi miskita ves ekan hanuam vi ekam ko hang harun amur kurangi beje e Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam amur fulumi algonuna amur kura faratiki Allah subhanahu wa ta'ala algonuna amur kuravani den algonuna amur kurava faratiki kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ema ekudin namaz ala fi nama واضربوهم عليها وهم أبناء 10 ديار ويما إكودين بيلكم وسنا كتان هارو بلبي إكودين تمرين هودا دوالك فس نماد تين هارا فهوغا نماد على في نما فهوكا مكان أدب الدنيا هن أنيان واغوتا هن جهارة بسميوتي أنيان واغوتا إنجتو أدبك واغوتا أدبك وانشين إيه معنى كي دريفلوغا جهات تاني بندال مهنه en adabweri kurwan kora kamege gotum mikam mi annani abadu ei kuran je kamek kamuge num mi annani ki ama mi algon me visnadan je kame adi hama hemme namadu ge maekkan algon menna bayan kodde hadis bas fole mitanga dannawada ei namada miha hinga fada dium ves ala komme fiela ka sawabi balibe وفلاكم في ولك الثواب علاكم في ولك إن كفا في فسوا دفا أدي نماذج انتظار كرون أي رباطكم غا بدالو رباطك كباتو مسلمون رشكن عدوون أتودان فدا تنجا فارين هن ميها أي مرابط نكي مسلمون فسكن دفاع كرمتك दुश्मनों की भाई एम यहाँ में फारा लागे एन हुन्नानी एना हो हिसाब बस दुश्मन का एबा फुवाल वाली बेगिन नवानी एम हदीस लोग ने नमाज रक्का तिरवा मीहा वस एवनी रिबात गए एन एवनी मुराबित कशे ए की वे न दीन रक्का तिरको नमाज उन्ने बल्लवा नमाज रक्का तिरवा मीहा एना शैतानी वसवास तकुम मीहा सलाम कुरान हवा नफ्स के एदुन तका शैतानी वसवास तकुं एना रक्कातिर को सलाम कुरान नमाज रक्कातिर वामिया एम वी हदीस कुरवनी अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया तियबाम हिन तिमन कलेकफन बयान को देवन है ये तियबाम हिन के कुफ्फाफतन अल्लाह फुस्सवा देवन कमिके व यरफअ बिहि दरजात तियबाम हिन दरजतन अल्लाह फुल्लवान قالوا صحابه دنوني بلا يا رسول الله هذه الله رسوله قال حديث كربني إسباغ الوضوء على المكاره نوره وقت تقوغوس وضوء غنوان تقو فنجسا نقول وضوء كراه فريه ما كراش نوره وقت مبني مساك ورفني موسم جميع ها هم هون فين كلاس نولي بدنا ألقون من سكيا بانغولي ركو باكستان ودندن كم ورفني فين ورفني غندو بفونني هون فين كلاس نولي به إما إكهذا وقت تقا إنواني ورون دعوانا हमें जस्सन एम हदीस करे एवगु तो गोस हमें वुलू कुरार फुरी हमें फहर गमी है हुंगास के बलिमड़ को में सुलदान उंदगु वेदान एम हदीस को उंदगु वगु तो गोस वुलू के गुणवंत गरंगला फेंजस सारे फेंजसुमा वकसरतुल खुता इलल मसाजिद मिस्कित का दियोमगा फियोलत गिनवुमा وانتظار الصلاة بعد الصلاة أدي إنما دفعه أن إنما انتظار كرما فذلكم الرباط أي رباطك أي مرابط لك
එම කෙත්තරකම අලුකම්ගා සාබිති හොරුමකී රිබාත් කරු දෙන් අඩෝස්සවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නමාද ෆර්වා කුඩ කුරා මීහුන්නා මෙදුග එකලංග වঈදුග බස්ෆුල ඇස්වාවේ අල්ලාහ් වහී කරවනි ෆවයිලුල් ලිල් මුසල්ලීන් ෆහේ නමාද කුරා මීහුන්න වයිල් හුට්ටේ වයිලකි කොබාතෝ වයිලකි නරකාග වාදිය නුවත හලාකු ඒ වාදිය අධ්‍යස් හලාකු ලිල් මුසල්ලීන අල්ලදීන හුම් අන් සලාතිහිම් සාහුන් එබෑ මිහුන්නකි එබෑ මිහුන්ගේ නමාදු ෆර්වා කුඩ කුරා මීහ නිකම් විස්නා මී නමාදු කොන් එකම් ෆර්වා කුඩ කුරා මිහුන්නන් හුරි දෙහම් විජ එක්කොන් අලා මිහුන්න කොන් කම ගොන්නානි එමිහුන්ගේ නොබෑකම්මා බොඩු දෙත්තෝ නමාදු ෆර්වාතිරි නුවා මිහුන්නා මෙදුග අල්ලාහ්ගේ වහී බස්වල් මියන්නනි වঈද් බස්වල් මියන්නනි ෆවයිලුල් ලිල් මුසල්ලීන අල්ලදීන හුම් අන් සලාතිහිම් සාහුන් أنا آتك مينني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فأميهن نفه أي رنقل أميهن نفه قال نبابي أميهن نمات دو كل إلي واتبعوا الشهوات أدي أبامهن قدون تكن أميهن تبعوي فسوف يلقون غيا نكن هور أميهن غيو يكون واديا إلا لوينتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدالوني غيو يكون وادي يكي ورفون ادي اها ايغ رها نوبا ويم بودو تنكي نمادو تك ركعات لما لبه فادا تكو تريغا හිතන් හිංහම ජීවුන් ලිබේ නමාද අල්ගොන මෙමියුලේ නමාද නොකර විජ්ජ බොලුග හම යවනි තලාහේ නමාද කුරවුනි මහිංහම ජීවුන් ලිබේ ඉංගේතෝ ඒම නමාද රක්කාතිරිවා මීහා නමාදු එමිහා නුකුරවේ වෙජ්ජා කොම්මෙ සබබකා හුරෙවෙස් දැන් වර බොඩුකම කව්වේ ෆෝන්නනි මේ නමාද කුරා මිහිංග වාක මිදක්කන ඉංගේතෝ බය එමිහුන් අලා නුදායකම එමිහුන්ග වාකේ නෝ මිදන්නවනි එම නමාද කුරා මීහා වරන් හිංහම ජීවුන් ලිබේන එහවීමත අල්ලාහ් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බිලාල් ෆානා حديث كربني يا بلال أرحنا بالصلاة وقت ويما بلال بانجي واره بانجي واره نماذ قائم كدير أهرمنا إن هم هينغ مجهم هذا ديشه هينغ مجهم هذا دير نماذ كي هينغ مجهم لبه كمه لبه علو كمه أبيمتا حديث الكربني تمان كليك فان لو فلوه فيني كان كم قال لبونه نماذ وجعلت قرة عيني في الصلاة هم أهم كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم الدم بدو وجاء كليك فان أوس وجنني ನಮಾದು ಕುರೆವುಮ ಅದು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರುದು ಹೆಗ್ಗಸ್ ಮಿಯನನಿ ಮಿ ಅಡೋಹನಿ ಕೀಕೆತೋ ಇನ್ನ ಸಲಾತ ತನ್ಹಾ ಅನಿಲ್ ಫಹ್ಶಾಇ ವಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಹಮ ಕಶೋರು ನಮಾದಕಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತಕ ಮುನ್ಕರಾಯತಕುನ್ ದುರುಕೊದ್ದೆ ಕಮೆಕೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ನಮಾದು ಕುರಾಕಮ ವಣಿ ನಮ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೋತ ಇಂಗೇತೋ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೋತ ಮಿ ಮಿದನ್ನವನಿ ಕೀವೆ ಬಯಕ್ ಬುಣೆಫಾ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮಿ ಬೊಳೆ ಮಿ ಹುಣ್ಣು ಬೇಕಂತತಕಾರ ರಂಗಳು ಏ ಕೀವ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತ್ತ ಯಾಳಕ ನುಕುರವೇತಿ ಏಗ ಶರುತ್ತಕ ಏಗ ರುಕುಂತಕ ಏಗ ವಾಜಿಬಾತಕ ಏಗ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬಾತಕ ಮಿಕಂಕಮ ಬಿರುವಚ್ಕಮ ಏಗ ಖುಶುವಾಯ್ತರಿಕಮ ಏಗ ನಮಾದು ಕುರಂವಾ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ದಕ್ಕವಾ ದೆವ್ವಾಫಾ ಗೊತ್ತ ಮತಿನ್ ಕೊಫಿಕಮ ವನ್ನ ಎ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಮುಂಕರಾಯ್ತಕ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತಕುನ್ ದುರ್ ಕುರಾನ್ ಏಮ ಎಗೊತಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆ ವೆಜ್ಜಿಕಮ ವನಿ ನಮ ಕೀನೆ ವಾಣಿ ಮುಜ್ತಮ ಅಮಾ ಮುಜ್ತಮ ಕವಗಿಂದಾನ್ ಮುಜ್ತಮ ನುನ್ನನ್ ಗೋಸ್ಕಮೆ ಬಿರುವರೆ ಕಮೆಂಡ ಅಮ್ಮ ಸುಲ್ಹ ಮಸಲಸ್ ಮುಜ್ತಮಾ ಕವೆದಾನ್ ಕಿಯಾ ರೀತಿ ಕಿಯಾ ನದವಾನೆ ತೋಯರು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಮಿ ಖರಾಬ್ ಕುರನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಅಂಗವಾಫವಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ದುರ್ವೀಮ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಗೋಸ್ವಗೆ ಮಿದನಿ ನಮಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿತಾಂಗ ದನ್ನವಾದಾಣ ಬೈಕಂತ ದೂಕೊಲ್ಲ ಮಿದ ನಿಂಗೇತೋ ಯಾರು ಗಡಿಯಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವನಿ ಹೆಂವೀಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಅಸಹ ಬೇಕಲುಂಗ ತೆರೆಂಗ್ ಕಮಿಸ್ನಾಬಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆ ಗೆನ್ನಾಣ ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗ ವಡಾಯಗನ್ನವನಿ
ekaleek faanu ge bagiichaaka kaduru rukaa ichiti hunna bagiichaaka wadaginne emre wadaginne weeruga mihun asur namaz kon nimege nukunnani miskitu waran ekama derafuluvi asaru kurevi efam vidalwani kike timanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ei bodu musiba itta dimavi medatto kiyangondachi alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un enta bodu musiba itta dimavi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asr namadu jamaatu migelluni jamaa gelluni bal miyadi namadu wagutu ibote algon men gotakannu hamake jamaatu ge namadu gelluni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aharin mi kori kamakun aharinna migelluni asr namadu ge jamaati yo mi kafara kamyoti mi bagicha madina ge miskinunna sadaka ekorume em vidalwe madina ge miskinunna e bagicha e kaduru bagicha huregen asr namad gelluni te bagicha emi huna sadaka ekorevi den yafahuga bay salaf salihun namada ahmiyat kan devva namada avasya wadaginne minwaru ge bay misal ta dannawadaana sa'id ibn musayyib rahimahullah warguda tabi bekalenge tomi vidalwani timanna fansa sahar wajje takbiratul ihram nugelle timanna algon me miulani dualuga fas namadus takbiratul ihram nulibegi mi jamaatan anna mi huna baawar adi jama'an nulibe namadu alafa kiya baykum bitibini fansa sahar wajje ya baliwes banado algon siklivita magina ingeto evima fansa sahar wajje timanna imamiha allahu akbar kiya furatama mi takbir haram bet takbir timanna gelli fennuwe imama ekige imama kiyar timanna hunnani safuge adi timanna ehad was wajje timanna kurimati hunna mihage fukki beves no balame ake istarajjala ekama haram namaz ge wajje ain atab nenge kamen nonna tanaku ade levi adowesenge miha ko echke kiya echke wes haram nange haram namaz khushwa ittiri war minwaru mige mige vidalwani timanna geega hutta tiri sahar wajje timanna geega hutta bangi go afenwe tiri sahar ek mane ki miskit go honnamani kare bangi mi go ani wes aharmen kofi takuga mi to mi namada maakon hitumaki bangi gadu yuni mes bang miski budu gati bege maja nagam maja wahaka dakka mi to al-imam al-amash hama tabi bekale warugada ngeto ni hadis fannuge bodati ilmeri vidal wani timanna hajdiharu gagandakan hajdihara gaavejje timanna haram bay takbir nu gelle mi algon men aslafu algon men salafu salih emihun namuna dakka huri waru mi allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge madrasa dariwaru emihun amal huri goy adi ibn hatim radiyallahu anhu vidalwani namaz wagutu anna irtiman hunani ya tayyaru shawguri wegen ngeto adi timan hunani ekama tayyaru wudu koggene bangi ko ayruga timan hunani ekama tayyaru wudu koggene sufyan ibn uyayna yaham evvaruge bekalu ingeto vidalwani inna min tawqiri as-salati an ta'tiya qabla al-iqama namada maikon hitumuge terein ve tiba kamaddin muge kuriya namadan aw ibrahim ibn maymun al-marwazi mi sama ingeto hadis fannuge bodati imam veri bekalu ena midego mi vidalwani mu'tabar ilm veri ingeto vidalwani
ඒනේකි එක්කන් කුරාමිහ රණා රිහිගේ මසෙක්කේ කුරාමිහ රන්ත බුරිකෝ රණා රිහි බුරිකොන් හදාමිහ ඒන ගෙංගුලේ මොලෝගොඬ නුවත ඒ බුරිකුරන් ගෙංගුලේ ඒති මලාගණ ෆවණිකොන් අල්ලාහ් අක්බර් ඒ කුනීම ගෙනස් ඒකමති නුජහයි බාවණී එමති ජහා කරනවාද ඒ කීවේ අල්ලාහ් අක්බර් ඒ බුනීම දැන් එවර බොඩු එවස් කමෙන් නොන්නානේ දෙත්තෝ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಕವ್ವರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬೊಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಕ ಕಮಕವ್ವರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬೊಡೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ದೆನ್ ಕೊಂಕಮೆ ಗೊಂನಾನಿ ಬೊಡು ಕಮೆ ನೋನ್ನಾನಿ ಎಂವೀಮ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮುಮಿನೀನ್ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವಿದಾಳು ಫವೆ ಬಸ್ಫುಳಗೆ ಮಾನಗಾದೆ ತಿಮನ್ನ ಮಿನ್ನ ಏಕೀಗ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಳುವೆ ಗೇಗೆ ಕಂತತ್ತವ ಬಂಗಿ ಅಡು ಇವಡಾಗ ತೀಮ ದೆನ್ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ತಿಮನ್ನ ಮಿನ್ ದೂಕ ವಡಾಗನರ ಹೀನುವಾ ಕಾಲೆ ತಿಮನ್ನ ಮಿtere ಉಳುವೆ ಕಲೆ ಹೆಂಬೆಸ್ algona miyad jen miyani mihege munabbalan evni mihege munabbalan evni mihege munabbalan nukarena daaka jamaa feriyas niki hine waakame mita maikon hitumaki namada maikon hitumaki yennu allah munadi egotan elan kurima e gowalima en ijaba den jene maikon hitumaki ehem wima ibrahim nakhai al imam ibrahim nakhai mis حديث بدت علم بري جاتو معتبر علم بري أميهم تكبيرة النوت حرم بالتكبيرة مدوغا ميورا بيفلم ويسنافو تيما نوت أهمية كان دفاتي بدال واني حرم بالتكبير نولي بي ميها كاكا يقولون كندا جاش يقولون كندا جاش نمويس ألغون من كينة تومي هوريها كما كايكو بس algon megi terem warak gina mihunge gaatuga namaduge kantama bodukama kannuwe miskituga koriga denneve miskituga boduga algon me mitibeni tiberuga farul fas namada bangi gogen dani bay mihun duwahakos miskitu nufenna mihunge bole emihunge gegay bole namada ngara mihun eko emihun navves amru ma'ruf ko munkara nahi kurumge kamen nuhure giretteri kamenne namada medugay farwateri kamenne එමිහ කෑබෝ එමජලි සදා සමාසකෝ මජානග හදනි ඒනා එමිහු මිස්කිත දෙස් මීනෙන්නුද එකම එහෙන් හුරිහාකමකන් එමිහකක් දෙවේ බේර නමස් නමාදක ෆරවා නමාදා මෙදක ෆරවා කුඩකන් හුරි මින්වර කීමි එම ලොබතහුන් නමාදා මෙද ෆරවා තිරවාංචේබ අල්ගොන්ඩක වාහක නිම්මාදාන අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු ගමි හදීස් බස් ෆුලුන් ගේතෝ අබ්දුල්ලාහ් බින් مسعود رضي الله عنه بدالوني من سره أن يلقى الله تعالى غدا مادم من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما مسلم جوتوغا مادم إبه قيام الدوغ الله سبحانه وتعالى بدلوا من لو بكراميها فليحافظ على هذه الصلوات الخمس مي فسنا ماذا ركعت رواش مسلم جوتوغا الله بدلوا عن إذا ميها لو بكراميها مي فس نماذ ركعت رواش حيث ينادى بهن نماتك غوالي تنتاغا اغباكي مسكتوا الله اكبر بني ما جيجي نو نماذ كراميها كرام ويكي مسكتك الدامي فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فهمك شرع الله سبحانه وتعالى اكلانج تيبامهم نبي صلى الله عليه وسلم هدايتك قدتك كان علوا دفيه وإنهن من سنن الهدى أدي فرض فس نمادا إقوال فرض فس نمادا قوال بيت تنتانغا نماد كرمكي أي هدايتك قدتك ترين وقتك ولو أنكم صليتم في بيوتكم أي تبامهم جتوغا نمادك في نما كما يصلي هذا المتخلف في بيتي مي نمادا نغس اميها جيغا نمادك راميها فدين تيباميهم جيغا نمادك في نما لتركتم سنة نبيكم ايرون تيباميهم نبيا سنة دوك الله فيما ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ايدي تيباميهم نبيا سنة تيباميهم دوك الله في نما هم كشورون تيباميهم مغفرة دجي وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أدي إفس ميهكو تيباميهم كور إفس ميهكو
rangala wudu kogge summa ya'midu ila masjidin min hadhihi almasajid mi miskitaka goswi nama illa kataba allahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasana ena hingayro ala komme fiyawala kan allah subhanahu wa ta'ala enan hewkame liwwa devve wa rafa'ahu biha daraja adi ena daraja mativiri ko devve wa hatta anhu biha sayyid adi enage kuffafe fussawa devve walaqad ra'aytuna adi hama kashorun timanna men dekunime wama yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq timanna men dekunime timanna menge terein munafiqa ku menuwi munafiqan faalo fawa munafiqa ku menuwi enamadu ge jamaatu ekkibay nuwe walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi adi hama kashorum wes namada genewe miha yuhada bayna ar-rajulaini demihunge deterega atlafi kogge hatta yuqama fi as-saffi ena genas safuga behette ema mihalatu algon men mitibi demihun defarati fangen halatu to algon men namadu bangi gowa adu iveres algon men en ijabanu du mitibeni egoda kamakunu dan lobetya hu wara derawaru kantatten honnani algon men na falaha kamyab libun wati minama takarrakka terveg algon menge madama ebe qiyamid do mustaqbal algon men ujala kureveni nama takarrakka terveg algon du'a ki allah subhanahu wa ta'ala algon men adi algon menge darifas kolwes ibrahim fan vidalo fa wa fadain rabbi ja'alni muqimas salati min dhurriyyati egotugo matiga الله سبحانه وتعالى لهته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكرا شيخ كيرت قرآن حديث توجه عليغا جنست بيوارن علمي درس نمادغ ماكما ماتيوريكان ألون من أورا فريهما إنجيجن هنگج أهما ألون من إفس حالتك إفس وقتك نمادا مدو فروا كودا كوربن نكم وس ورانغل هاما هنگج أهم ويما ميدوس وركي ألوكم غفوهكما واتي ألون من ميهار ألوكم إسكن ديغ مسه كورم ميدا غوتا ಕುರಿಯಂ ಒತ್ತಾಗ ಅಬದುವಸ್ ದೆನ್ ನಮಾದ ಫರವಾ ಕುಡ ನುಕೊ ಎಗೋತುಕ ದೆಮಿ ತಿಬ್ಬವಮ ಆಳೊಂಡ ಸಮ ದನ್ನವಾಲ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಸಫಾರ್ ಶೇಹ ರಬ್ಬಡ ಆದೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಹಮ ಎಹೆನ್ ರೇರೆ ಕೇವೆಸ್ ಎಫದನ್ ಮಿರೆವೆಸ್ ದೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಗುರುವತ್ ನಗುಮುಗೆ ಬೆ ನಸೀಬ್ ವರಿಂ ಹೋವಾ ಆಳೊನ್ ಮನ್ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬೆ ಮಿ ಬೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ ದೆವುಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಅಂತಕ ಬೆಹೆ ಉಜಾರಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸಿಫ ಆಳೊನ್ ದನ್ನವಾಲ ಆದೆ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಇಹ್ಯಾ ಫೋರಂ ತಕುಗ ಆಮ್ಮುಕಂ ಹುಳುವಾಲಾಯಂ ಅಳುನ್ ಮಿಗೆಂದ ಇಹ್ಯಾ ಫೋರಂ ತಕುಗ ಅಳುನ್ ಮೆ ಮಿದೆ ಇನಾಮತ ಖಾಸಕ ಫෑಸಾಗ ಇನಾಮ್ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಫ ಮೆವನಿ ಬಿಎಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಫರಾತು ಫෑಸಾಗ ಇನಾಮ್ ಗೊತುಗ ಅಳುನ್ ಮೆಂ ಎಬದೆನ್ ಎವ್ವನ ದೆವನ ತಿಂವನ ಹಾತರುವನಯ ಫෑಸಾಗ ಇನಾಮತ ಎವ್ವನಯ ಫನಸ್ ದೇಕ ರುಫಿಯಾ ದೆವನಯ ಎಂಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ತಿಂವನಯ ಹೈಸ್ತತೇಕ ರುಫಿಯಾ ಆದಿ ಹಾತರುವನಯ ಫಸ್ಸತೇಕ ರುಫಿಯಾಗ ಫෑಸಾಗ ಇನಾಮ್ ಎಫ್ಫಹುಗ ಹೈ ಫಹೆನ್ ಹೈನ್ ಹತೆ ಮಿವನತಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿನ್ ಹುಷಾಳ ದೀನಿ ಫೈತ್ತಲಿಬಿಗೆಂದಾನ್ ಆದ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬು ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಕುರುವತ ನುಗುಂ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದವೆನಿ ಮಿ ನೆಗೆ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಇನಾಮ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದಮ್ ಆಳನ್ ದನ್ನವಾಲಾನೆ ಆ ಶೇಖ್ ಮುತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಎವ್ವನ ಇನಾಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಾ ಬೇಫ್ಲಾಗ ನಂಬರಕಿ ತಿನಂ ಎಕೆನ್ ಹತರತ್ತಿನೆ ತಿನಂ ಎಕೆನ್ ಹತರತ್ತಿನೆ 3143
ade evwana inamaki biyama islamikum hushalwa faasaga inam fanraste karufiyaga devana inam hasil kurawa beflaga nambaraki tinen eken hataren hatei tinen eken hataren hatei 3147 mi beflaga phone number was eba jassawaf haten ashe hatet den nuayen ashe ade alun men mina mehmeima fahun raddako dena mi befla timwana inam hasi kurawa beflaga number timwana inam milibani biyama islamikum hushalwa hassate karufiyaga faasaga inam ade minam hasil kurawa beflaga number ki tinet den hataren hatare tinet den hataren hatare 3244 ade timwana inama milibani biyama islamikum devwa hassate karufiyaga faasaga voucher faasaga gift card ade hatarwana inam libilawa beflaga number ki tinet den hatet de tinet den hatet de tinet den hatet de mi beflaya libilawa inamaki biyama islamikum hushalwa fassate karufiyaga faasaga gift card ade faswana inamakam milibani islamic adakabe wazaran hushalwa riyal salihin eke de tinen hatare minam libilawa beflaga number ki den ashe fahen ekei den ashe fahen ekei hawana inam islamic antakabe wazaran hushalwa fiqh sunna fahen hayen haten ashe ade minam libilawa beflaga number ki tinet de desume tinet de desume tinet de desume 3220 ade minamas alon mehwima fahun raddukod dena ade mirege firhembe fulunge fahu inam haywana inam mi inama milibeni hama islamic takabe wazaran hushalwa fiqh sunna ekedde tinen hatare mi inam libilawa beflaga number ki tinet den eken hatei tinet den eken hatei 3217 ad ehmwima meena masalon ma fahun raddu kod dena shukriya deputy minister Moti Ismail ade den alon men kuriya gendani anhen kambalunge gurotna gunge ba meenamta baswadama alon dannawalani islamic natakabe wazara director Al-Fadila Aishat Shaliya adami faras evvanaya libani BML islamic mushalwa enhas fasate rufiyaga gift card meenam libilawa beflaga number ki den hate sumedde den hate sumedde 2702 adami befla milibani enhas fasate rufiyaga gift card ABML Islamicum
දෙවා ෆෑසාගේ ඉනාම් ආද දෙවන ඉනාම් BM ඉස්ලාම් කුංශාලුවා ෆෑසාගේ ඉනාම් එන්හාස් රුෆියාගේ ගිෆ්ට් කාඩ් ලිබේ බේෆ්ලාගේ නම්බරකී දෙන් හතෙන් එකෙන් හතේ දෙන් හතෙන් එකෙන් හතේ 2717 දෙන් හතෙන් එකෙන් හතේ ආද මිබේෆ්ලා ලිබිලවණි BM ඉස්ලාම කුංශාලුවා එන්හාස් රුෆියාගේ ගිෆ්ට් කාඩ් තිම්වන ඉනාමක මිලිබනි BM ඉස්ලාම කුංශාලුවා ಹೈಸ್ತತೇಕ ರುಫಿಯಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೀನಾಮ್ ಲಿಬಿಲವಾ ಬೇಫ್ಲಾಗ್ ನಂಬರಕಿ ದೇನ್ ನುವಯನ್ ಅಶೆಫ್ಫಹೆ ದೇನ್ ನುವಯ ಅಶೆಫ್ಫಹೆ 2985 ದೇನ್ ನುವಯನ್ ಅಶೆಫ್ಫಹೆ අද මීනා මලොන් මං හැවීම ෆහන් රද්ද කොත් දෙනවා අහක දන්නවා හතරවන ඉනාම් මිරෙලිබේ ෆෑසාගේ ෆහු ඉනාම් BM ඉස්ලාම් කුංශාලුවා ෆස්සතේක රුෆියාගේ ගිෆ්ට් කාඩ් මිෆරිබ්ලවා බේෆ්ලාගේ නම්බරකි දෙන් හයෙන් අෂෙන් නුවය දෙන් හයෙන් අෂෙන් නුවය දෙන් හයෙන් අෂෙන් නුවය BM ඉස්ලාමික මුශාලුවා ෆස්සතේක රුෆියාගේ ගිෆ්ට් කාඩ් ආද ෆස්වන ඉනාම් මී ඉස්ලාමික අන්දතකා බේ වුසාරන් මුශාලුවා රියාද් සාලහින් එකෙත් දේ තිනන් හතර මී ඉනාම් ලිබිලවා බේෆ්ලාගේ නම්බරකි දෙන් හතෙන් අෂෙන් එකේ දෙන් හතේ අෂෙන් එකේ දෙන් හතෙන් ආශෙන් එකේ 2781 අද මේ නාම සහෙමවලොන් මම ෆහුන් රද්ද කොත් දෙනවා අහක දන්නවා හවන ඉනාම් මී ඉස්ලාමික අන්දතකා බේ වුසාරන් හුෂාලුවා ෆිකුහ් සුන්නා ෆහෙන් හයෙන් හතෙන් ආශේ ආදවර කුඩ කුජ්ජ එහෙම ෆස්වන ඉනාම් මේ ලිබිගන්දියයි එයි ඉස්ලාමික අන්තකා බේ වුසාරන් හුෂාලුවා රියාද් සාලහින් එකෙත් දේ තිනන් හතර ආද දෙන් හවන ඉනාම් ලිබිලවා බේෆ්ලාග නම්බරකි දෙන් හත තිනන් ආශේ දෙන් හත තිනන් ආශේ මීනාම් ලිබිලවා බේෆ්ලා මිලිබනි ඉස්ලාමික අන්තකා බේ වුසාරන් හුෂාලුවා ෆිකුහ් සුන්නා ෆහෙන් හයෙන් හතෙන් ආශේ නම්බරකි දෙන් හත තිනන් ආශේ ආද මිරේග ආද මිෆාර මේ බේෆ්ලා ලිබිලවා ඉනාමකි ඉස්ලාමික අන්දතකා බේ වුසාරන් හුෂාලුවා ෆිකුහ් සුන්නා ෆහෙන් හයෙන් හතෙන් ආශේ ආද මිරේග ෆහු ඉනාම මිලිබනි ඉස්ලාමික අන්තකා බේ වුසාරන් හුෂාලුවා ෆිකුහ් සුන්නා එකෙත් දේ තිනන් හතර මීනාම් ලිබිලවා බේෆ්ලාග නම්බරකි දෙන් හතෙන් හතරෙන් හය දෙන් හතේ හතරෙන් හය දෙන් හතෙන් හතරෙන් හය 2746
آدمی فهر لیبه اینامکی اسلامی کندتکا به وزارن هشالوا فقه سنة اکه ده تینن هاتره. شکریہ عائشہ شالی، شکریہ آصف. ad miha hisabun mirege forum nimuni mireen feshigen mir islami markazuga damnamadu feshigen dan damnamad feshe gadiyaki de jahair ehem wi mi ramadan mohoge fahudiha feshigen dair alukamga iwagi kamayaki ga horiha befunus mase kuromaki alon menge edume adi alon menge duaeki mi fahudiyeki horiha befunna ves darumaya sawabun furigen da doste kam galevun adi ilailatul qadr wile reg maakkama darumaya sawaba barakai alon men emmen was Allah subhanahu wa taala member kuravun horiha befun aman rakkatri baajwari rekan eden adima tibe flunga sharafga beeruga bilemir kol me hamaji fawakas danno horiha befun da de kamataka rabbada shukr danno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. మీ దేవనత తిన్ ఆమె కొరం హోదా దత్తే మిరలవ్వ దత్తే అనిసత్తే దత్తే నై అనిసత్తే నై కోంచే తి కోంచే కోంచే లారిగినా అవ దత్తే ది ఆరం దత్తే ది అస్కర్ దోతో త్రీతో నోదేవి ఒతి బాగ్ 3 ఆ ఏ సానా నోదేవి Aisha.